بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, usiku wa leo watukufu rimpangiani mahadisi pando mwana ikao ya hafilisha hakuyu ya mkazi wa mji wa Babajani nani jirani wa hahe wahele bavu nani mwabonze ya suala ya leo mji wa Babajani ikao mji wa Babajani hamadi namlika mji wao mongoni mwe miji kao do ya panga li daula ya Komoro khasa lishisi wa shangazija harimu walijira lahi ya Mahamed mji wa pili wa baada mji wa enzi harimu libavu lahi ya Mahamed mji wa Babajani usiku wa leo ritungu wa nukta nzima harimwonese niyo harimwaze nwikao za panga mji wa Babajani harimwa mji ekarambanga ribuhadisiyo ngabo janibu zinji abidi rimwonese nizo usiku wa leo reka dupande wa hesura ya homji ila namna ikao mji wa kanzi iliye mwanadamu ujonjia harimwa mji ya tijota wazenzia au ya juwe o mahali kaudu ndao ya huone au yende ya tembele wandu jua uhadisi mbavi etarehi ya homji nane zile kaudu mbawe kaudu zihansi omji opande wa humsomo eka dumsomo wa sharabu hau kadumsomo wa shizungu hau elugha ya Shingereza wandu jonjia harimwa emilanansi nane zipawa za hayo ikao dumshinzi harimwa emalezi ya hemwana mkomori mongoni mwao demila ya hahe kaudu yenshiyo rekadu pande wa utamaduni harimwe tarehi ya huwabaye nane zijanibu zonti pia wandu jonjia harimwa zila sirikali hau zila ezi hau ila machama ikao do hansi umji ikao do endeleao na haina medeleo soni itoka yonti pia abonge watukufu hopande huo ritungu wa nukta nzima usiku wa leo do rimoneseniyo harimwa emahadisi hatu ya usiku wa leo harimwa zepa saut za he centre mlezi ikao do ya kansi ya humjilia etarehi ya humji wa Babajani na ne mijimbali na bali yenu kutomshinzi ya usiku wa leo do mwonesani ila sura ya humji wa Babajani handisa ekaulaya harimwa omji wa Nyadombweni ngonjio harimwa omji wa Babajani haendelea harimwa omji wa Mbeni omji wanzi wa hele jira la Mahamed ekahulaya harimwa omji wa Nyadombweni ngonjio harimwa omji wa Babajani ngari parisao nzia ikao yo mongoni mwe mishinzi ya nyumeni neze fikra ikao zedesa omji wa Babajani zirajisa fikra hemwa na Babajani haku na de fikra ya utsenga nzia ya uvirilia hopande wa mono mmeni ekaula Hanyadombweni ngonjio ekaula Hanyadombweni hunjie namna hii ngonjio Babajani ngo pariso enzia hiyo harimwa buzirabu karefurilo yao ngo pariso epare yanjia opande wa mono mmeni baada yanja opada mono mmeni ekaunyongo wahendelea usoni awogo njio omraya wamba wodo mraya wa pareni ikao omraya wa pareni mongoni mwe miraya mishinzi kao do yonjilia ya mtsanganya ya panga umjio Babajani omraya wa pareni ngabo omraya waguni ngabo omraya majenini ngabo omraya barakani ngabo omrambani ngabo omraya hari nana miraya kao do rijuhivumbwa bandi moneseni enamne kao ya kansi ramba ikaw isango njio hari mumji opale wa mono meni ngabo epare kao do mione ao banu hamadi namne kao do jumonesanizo mzona ao banu epare yanja opada mono meni unu ikaw epare inu iheya ngio namna shongo kabisa mongoni mweze pare kao ngizona zongo hako harimo mji wa Babajani hauka mongoni mweze nungwe kao zusimbu wa mru harimo mji unu ngabo wana nukto wana pare wenji kao nga zongo hakuyu eka mnungu heyo emnanzia oi ikao do yavira opandi wa mono meni eka mnungu heyo oi hahea hata umbaba hanu ikao do balio etere ya uteza ompira wa mdu nane ze kalite za mpira ikao ema katianu isenji nziani ngefanyi wao gara la dhima rimojo monesani ila namna ila tere kao do yandisa ufanyo hazi ekao viri harimwa etere iyo harimwa obahanu jo wasuli harimwa etere emnanzi kao do yavira yanjia hotere hamadi namne kao do monao ukawide mnanzi yanjia harimwa etere makatika odo monao hamadi namne kao do monao etere eheliliyo abasa wakati unu isandi sale tsengo shabada mawasiliano ya parisa wakati unu ngedi ngo hisenji nziani ya utrasewa baada malizi njiza kautsawa ni mashirika menji iliwa pangetere inu mungoni mwao lile shirika la Kolas nane mashirika ya Turki kaudo ya jihundao harime masiwa ikao yebei
yamwiswe kaudu ya tolo ikawe shangaza hakuyu itsaho kayangenzawo harima wakati uno hamadi heli kaundo mwambia ni ukaya riparoje harima image tizo hono raha imiri yakabu harivanu yejenda na urwabonsi rikaho nesiwa inamne teri kaundo ijoka hendelea na ufanyiwa wakati uno isayandi si wahazi shar mwambia ni ukaya habahatimbi ishombo shinde na umenye hashanga rombo Mwenyezi Mungu ikeye shishanjiwa shitulendwa jine shitoshida shirifanyilie hazi hatu yuno mwambia ni ukaya abando bahani kaundo rilio nditere ijoka ya babajani ijoka ya herinasi insha Allah ijuhenda na utimu ikemengwa ni mwezetere kaundo ziri wa mpira zinyakati zini. Wakati huu ngarjohenda na uziamba vivanu haurejei zila hazi aswili kaundo razidunga za uangalia heli kaundo mji ulio abengia baramwambia nukaya ipare inu baadi ya maona avirense hujumu mji mwambia nukaya ipare inu riparisa na faida zinji hawa ya kayo mji hatunga wendawa na ubuha yonde faida mkuyu ikao rende na hiparisa abengia hapo habahati njema inshallah wa manga watizeze jitahidi haurerea haujare angalie heli kaundo mji ulio abengia hapo ngandona ukontini haurejei harimo ila hazi aswili hatu 1,200 millions ikaodo feza akatsawa ilie tereiyo ikaye mongoni mweze tereza hidaula ya Komoro sha wakati uno emazoma na homji babajani kwa jaransi henda mbio hata debora ishi wanze kaodo mshiwana yoshino shikaye mongoni mwezi wanza tarikh awezi wanza za utezeji mpira nana umpango haina kalite ya spori kao wifaidishawo iziongoza mwanadamu hati mwanadamu yende livsuli ekadi rejei harima imnanzia rakabira welinji harima tere ngabo mnanzia tso ikawo mtuka pasu abantu mongoni mweze projet ikawo ngizo harimo itsoza huwa na babajani ya pasu abantu ili ingariye parekao do yanjia harimo umraya wa barakani ikawo umra wa barakani kabla ya mahakume banu ukago para dumjivurize eshire wondikao wa humurejei harimo mji awala ndikao wa kahishie tarehe ya humji hale umra wo ujo shanji wale zina rangu do muhazivizili huja ushanji wango parao umra wa baraka mongoni mwana nzia ikao ngwendo wakati uno hamade heli kaundo monao badiara kaya umra waguni rajo umra ya majenini bo hono havire pare wakati uno risarinjia harimo umra ya barakani umra barakani ndi heli kaundo wendao na ubuha hambavi zenyu banga zendao na ujia inse hahuno habo yakaya ngaramba ngarumjwa hatu alhamdulillah ngawendao na urajiha hambavi ujangilie ukaye mengoni mwe miji mihuni ivumbulao harimo ngazi hatu yenu abengi yabo ngatunda muonesani baadi ya ramubia nukaya mundu mraya etere ndao na ufanyiwa umraya wa barakani ndi maana ikao umjinga ndao no watsenge hauka ula usahilifu usahilisha umjio homji nano mrajiso nano mwaho wale andu ikao walonize ardhi harimo ze partikao umzona uzini ekari nyungu imnapare hoi nguri wasulisho baada mwendo tsumshashi kiasi ya metera majana matano mwendo wa wasuli umbaba hano l'hôpital ikaodo hiyo ikaongedi ngohi isai wasuli harima zenrumio ngedi ngohi ila dhimu iremwa peinture tulezo mboza la dhimu ngedi ngohi mwana mabajani yake juma ureje yabo hopande wa honono no pande wa hesuha ya hahe ekaroha harima l'hôpital hamadina na ramonisani l'hôpital ikao dorjumba udua adiri moniseni ila namna ikao do ya kansi sha abasa la dimari moniseni kai inda ila l'hôpital ikao do rakahivumbua hamadina namna hiyo nao yabo l'hôpital hamade heli kaundo monao rikaya vojumwe pare hulando rakamonesani heli lapitali liyo shahulando dingoni wakati uno risari njia hundu soni lapitali inamne kaundo joka ukaya rimwambia ni yaundo inundi lapitali hatu ijokuti mukhairi inshallah abingia mgaranda na monesani namne kaundo yakaya izamarakanizo o muharakano ula heli kaundo yakaya bahaze nongosa zende na hisapia hisanga monao zebeto zende na ukaza kifuzonti pia ngarendele yao no fanye taloshi abingia mgaranda na monesani heli kaundo iliyo hata do waswili zihazeza sane za saya
hospitali hiyo yandisa hazi harimo wakati mshashi mungu ni mweze projet za kaya baina ya mahakume baina homo haziwizili ujomo haziwizili na kume zaudi hazahafilisha ya kili ya shababi Babajani nani dhamana wa mji Babajani. Baada shukra na furaha engedingo hila projet endelea usoni hata iwasili daraja kao domo nao enamna mjio ekardo angalia harima oma haziwizili na nane ujomo haziwizili oma haziwizili na nane ujomo haziwizili na magale namna haziwizili na nane huja enamne kao dole pitaliyo ya udaya kaya kama angalia zi diferenzo mbili enamne kao domo nao ilowonsi ni ilowo juke ndi namna kama haziwizili na nane ujahuno shadi ngohi wasulu haziwizili na ndaru elopitali tsio iwasuli hedaraja kao domo nao iyo ekadi roha haudunga ipare haukaya wakati urajisa ze projet raha kujaja ekawdungu yemnanzia wai gosiho ababa hangoro harimo mraya wanaba hundu haduka duguni hauka mrao guni dumra wakawa mwiso hob juba o parti ya humjiula juyu abasa babiri pare kawe pare ni zungusa ho juma omraya oguni ababa sanga baduba tungwa mrawasaya badala ka oguni do hakawa mwiso no majenini abaha e pare ni zungusa woju ho majenini uja mraya oguni woju rahawe jawasuli harimo l'hôpital ngabo ziraru za satsena ikao zijoka utsanganya pare joka ulabani pasue ihe hata harimo mji wa Dimajuyu ikao mungoni mweze projet za tsanganya uwanzani wa Dimaju na Babajani hakuyu baada mri akauraya mzo hata buna shida harimo emnanzia mziro ya kayabo wapasua epare hiyo aba hamnubiro hawangufu wa mbao dua ende hata itilwa gudro ekudungu yemna pare we hausiha mbari nguwasuli harimo wadu watahe unjie harimo umraya wa hamlezi ikao hamlezi hali kahujaka hamba mraya shabasa ukaya daho shabasa ngahujoka hamba wa hamlezi hurende ha mra na hiyo ikaya mungu ni mweze projet za fanyisha mji wa Babajani no mahala hatsengwa hakuyu bengwa wa hamlezi ukaya mungu ni mala ya tarikh hakadumba ba mikao do bapari nao le kabri la mnaushi sha likawalochi lidaholi likawalochi kabajaka ya malahome nji wakati unu sha umra unaba hatsengwa ngoma malahome nji hamade namne kao do mjuzi unaba nabasa eka wasuli harimo imna Carrefour woy wo pariso inde mna Carrefour monao à droite pas de monomeni wo pariso pare yasiha yasiha waziraruni za baina Babajani na mjihari ikawa mijio mili abasisi tsanganyiha ngiyo bazimena mna ino hamadi namna mwaja na nyadubeni kwa tsanganyiha bazima namna ino ndana mijiminji ya haya mahame ikawa itsanganyiha amasalimani na mbeni mongo ni mwe mijikao zenyu bazivirana dingohi hawa yakange dingohi harimo ya ukaya bana bahari sangarenda wana roha umra mbani heli kaundo monao risarika ya banu fadese bandu bani kaundo rahima riba faliki yori mone sawoni banu ndo fadese abenge banu wakati uno ngarihe yao hobunga le parelinu haujohea krike hamangarihe yao hamjihari rendera kupe obahanu kaundo bandi saipare ya nyumeni ya bira ujuma mji wa Babajani rimwambia ni haundo ukaya banu ngari mone sawoni heli ikaundo mji wenda una ushanji ze development hambabi abenge yabo ngadu henda na monesani inde mana ikawo rinjo nziani ngarenda mu mafuni mwa mji haumonesani zenongo heli kaundo zilio engerje njebo hari ha mji haumonesani inamne kaundo buhari bafanyiwao hamade heli kaundo monao rimonesani ombabani kaundo banda ko jari kupe haujodungia haudunga e pare anyumeni hatarjer wasuli mahalani kaundo pare inu ya hisiza ya zungu saharamo mji wa Babajani bandu bani kao do ya hisa ya ndisa haujohea o pati ya juno dikaya mndungu heyo hamjihari abenge yabo garenda na mji harimo ile pare hatu haumonesani hambabe wasi wendele usoni harimo isira ruzino hamade namna rambiani ukanga bamna pare wo yavira ya siha ikamna pare wo ya siha hende harimana ne pare yala ya Babajani uheya harimo mji wa mjihari ikaungarumba udua ribiri muliseni inamlika uduya kanzi harimo emna pare woyi opande wa monume opada monumsheni ramba ukaya bandu juka utsinze usiha e parti ya hamlezi hamade namna mona uzanzi kwa yabo ukende mna parti ya siha o hamlezi kangotezo harimo na shongoja usiha e pare ya hamlezi inde ya kaujeremane ne pare ya la fadisi uheya harimo omra wa hamlezi unjia harimo hoguni hali o hamlezi hukaya a partir yoguni abahangi wajib ukaimra wambali hawa ya kazi nyumba zitsanganyiha ili hoguni ukemraya hunu ukemra ngari lindiao harimwa e avenir hawo monde dosoni baada ya mahamitsano banu Babajani hujeze miramidi dumra wa hamlezi ukaya mna ukadaho abasangela dimi ukemra na numra wa hepare ka odo ya tsinza arangu bofuni mwa mji la Babajani
ekabla nya domeni ngonjio ramonesani ya bira hari mwetere ya biro jumo majenini ya tinza hujumo guni ya osino bano l'hôpital ilawa ikao sha umrawo au ngarinda le dzina la umrawo sha ladhima kange dingohi wisama disowa ngedingo